Ezibuhlungu azipheli akukholakala kwenzeke kumculo kaMaskandi. Sawubona kuphi nekuphi la kufinye khona lo mbozo njengamanje ubingelalone-ke umathanda Ntombi zimgqomela amehla kabanye sabaqhumana imali ethi wazi ngana kwethu ngoba usuku lakho lokuqala la ukuthi upress-ke u-subscribe button ushare uphinde ucomment okhuluma nakho wonke uma usubscribe-ile ikhama lakhe hamba kodwa-ke sizosenza ukuthi ube wena wokuqala uthola notification uma-ke sikufaka la every time phambili. Siphinde sibonge futhi ukuthi sesishaye u-10,000 subscribers laphana. Siyacela ukuthi-ke ulandele i-poster yethu lapho khona-ke kunemiyalelo yokuthi kuzo-celebrate-wa kuphi nakuphi. Ungoshiye i-comment yakho ngana kwethu uNjoko njengoba nazi ukuthi umngane omkhulu kaKhuzani kanti basondelene nangokuthi futhi uba umkhaya usalileke laphana-ke kwigcwalisa spring picnic akakwazanga ukuthi abe khona ngoba qualification ke abebekiwe. Uzokhumbula ukuthi bekubekwe abaculi abanamamiliyoni bakhethwa abaculi abawu-10 abanamamiliyoni baphasa. Emva kwalokho kwase kuthiwa round 2 kuzokhethwa laphana-ke abaculi abanama-followers athe ukuthi xaxa laphana ku-Facebook bese-ke kufakwa iy'thombe zabo laphana-ke ephejini layo-ke igcwalisa spring picnic. Zifakiwe-ke iy'thombe abathole ama-like kwakhishwa i-top 10-ke ngana wethu njengoba-ke uNjoko engakwazanga ukuthi aphumelele phambili kodwa-ke kube-ke esiyabongela bonke abaculi abawazi ukuthi bephume phambili kwase kuba yihlaya kwabanye lokho. Kodwa-ke ngana kwethu ngafisa ukuthi nisivuvo lakho laphana kwi-comment section ukuthi-ke ngabe kuthini ukuphawula kwakho mayelana nalolu daba. Okwamanje asibambela ividiyo ngibambe kwividiyo lendlela ungakhohlwa ukusubscribe share uphinde ucomment kukhuluma nakho konke uma subscribe-ile ikhama lakhe hamba sosenza ube wena owokuqala uthola notification uma-ke sikufaka la ividiyo phambili. Ngibambe kwividiyo lendlela danko.